Winston Luis Suarez daka hat-trick bersya eka tim jam ya ke Philadelphia Union. Kadbah hadu arteli ki asis yo Messi. Kaba ula poi mentah syaka saus pak kat sau teli ki asis haka karir ke jong-u. Kadbah don jings area Messi namar bawla habmi no nambalan nelekai daga ba antat bawla don ke jing minsau. Kataru Schwaben stang ke World Cup mentau snem arjara pun riu ke bederu ke last game nagam tajung Messi baneleka ke entar Miami haswa unsalek bana shimenta ke training camp ke Argentina. Ke entar Miami ke laban pelimno mentak step ke jingleka ke MLS persya ke Philadelphia Union dan riu la saukor. Hakaba ke Philadelphia Union kadai ke tim ke batlot tam mentak ayom hak MLS ke donru hak dan ke katsan ke yokur tang nyupon nagi katsan sin nyelekai. Henry mentak step ke jinekai persya ke entar Miami ke Philadelphia Union kelayo saukol kadba ke entar Miami kelayo drukol. Hakaba ke entar Miami mentah nagi katsan sin nyelekai kelayo live waypoint. Kebadan ru haka kerdan kebaar haka mi cikeng pon kebadan kong pat kadai kanas bile. Haka ni ke jinglakai mentah ke step hapdeng ke entar Miami persya Philadelphia Union Luis Suarez ula kerwit sendon dak hat-trick. Kadba Messi pat ulayo arteri ki asis. Lionel Messi ulayo ban asis yau Jerman Bertram haka menit kebak kadlai. Bat ula asis saka wei ke kol yau ju kata yau Jerman Bertram haka menit kebasau pawai. Kumta lingba kinegi arteri ki asis kibau Messi ula yuk menta ka step ula poi syaka saus pak kat sau teri ki asis haka karir ke jong-u. Haba kala yau no orang ilekai football haka history ban kenjo syaki asis kibau Messi ula yuk kebau la batru menta ya ka world record kumu player ubala yuk buntam ki asis. Henry kebah ngausi kadai namar bau Messi ulah haban mino haka menit kebah new pulai. Da kebal antat baula don kejing mensau kebah malu malah hakabak report mentah kadang up naga klub Inter Miami. Bat kene kadai kejing seir nagam tajung Messi namar baka jilekai haka World Cup ru kalajan. Namar mentah ke step kadai ru kejing lekai kebah kadu nagam tajung Messi haka klub Inter Miami. Haswa ba unsamino ban leisi mentah haka training camp ke Argentina national team ban pen krek ya ke World Cup arajar apo henrio ku blesibun.